Amjambo wa ndugu wapendwa, acha tumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ni mwema. Maisha tunayo, uhai tunao, ni kwa sababu ni yeye anatulinda na kututendea mema. Jina lake lipewe sifa. Na hasa hapa sote hakuna anayemkataa Mungu, kwa sababu kuishi kwako ni neema ya Mungu. Ndio maana tunarudisha shukurani kwake. Kwa kawaida ndugu zangu, nimetosha video hii kusudi nisaidie watu ambao wanakuwaka na shida hizi mbili. Shida ya kutoka damu puani, na wakati mtu anakuwa na maperiod kutoka damu puani, ukapima mgusa kupua kidogo, damu inatoka, akalia sana, damu inatoka. Na pia huo mtu ile shida yake, kuna wakati jua inapokuwa mingi, damu inatoka puani. Ile shida ya damu kutoka puani ambayo tunaita hemorrhage nasal ama damu kutoka puani, hiyo ndio shida tunaenda kuwapatia dawa. Apare ile nitazungumzia kwa watu wenye wako na shida ya kukosa usingizi. Unalalaka usingizi ya kwanza, basi ukatoka ya kwanza utalala unahesabia manjanja mpaka bunakucha. Kusema upate busingizi nyingine inakuwa ni vigumu. Biblia inasema ya kwamba wale ambao Mungu anapenda na wapatia usingizi, lakini wewe unakosa usingizi. Ni kwa nini unakosa kwanza usingizi? Sitaweza kuingia kumadetaye nginzi mtu anakosa usingizi hiki na hiki, lakini ninaenda kuzungumzia dawa ya mtu mwenye anakosaka nini usingizi. Okay, mbele nizungumzie dawa yoyote, nitakuomba ikiwa bado haujaabone uweze funyanga pale kwenye banaandika sabone, kisha funyanga pale, mara mwa video zangu zitakuwa natoka na unatazama moja kwa moja. Apare ile utaangalia pale kwa ekra yako fasi kwenye wanafanya kidole hiki alama ya kuonesha kwamba umependa, basi na hapo utafunyanga ili kwa kutupongeza, ili tuendelee kuwafikishia mengi mazuri. Apare ile unaweza kuwa hauna hizi probleme mbili nasema, lakini katika familia yako kuko mwenye iko nazo. Kwa hiyo nitakuomba unapoona video yangu uipartage kwa wandugu na marafiki, baadaye itakuwa ni vizuri sana. Hiyo ni mambo tu ambayo nitakuomba. Basi asante na Mungu akujalie, kwa sababu nimeona umeifanya mara moja. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, hii dawa minaenda kupatia ni dawa ambayo ina uhakika na ni sahihi, inasaidia. Nitaanzia kumutu ambaye anatoka damu puani. Ikiwa unakuwa na hii shida kutoka damu puani, kitu cha kwanza itakuomba upunguze kukula mboga. Na hapo sema mboga ni ile mchicha, vitu tunaita malegime. Legime uzipunguze sana. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu kingine ni kwamba utatafuta dawa sasa, na hii dawa itakusaidia. Utatafuta majani, na majani yenyewe utatafuta ni majani ya muti ya sombe. Sombe ambazo tutatumikisha ni hizi somberadi. Somberadi, naposema somberadi ni zile sombe ambazo huwa hazitoi miogo, hazina matunda yake ile miogo. Hii miogo ambayo inatoa unga. Ani sombe ambazo tutatumikisha ni hizi sombe ambazo hazitowe miogo. Hiyo nawaza watu mnanielewa vizuri. Kwa hiyo sasa, siku zijazo Mungu kanijalia nitaweza kuzungumzia pia na uzuri wa sombe kwa marefu, kwa njia ya utunzaji. Ila pale nazungumzia kuhusu ya kutoka damu puani. Kwa hiyo utakamata majani 2 ama 3, ufinyange hivi, kisha kufinyanga hivi, kamulia ndani ya pua toni moja asubuhi na magharibi. Asubuhi na magharibi, siku 7 tu, hiyo inatosha. Hiyo dawa itakuwa imekutunza. Sasa unaweza kusema hii dawa nimejaribu mara nyingi imeshindikana. Ngoja nikwambie dawa ya pili.
dawa ya pili, na hii nakwambia inamaliza hiyo shida. Labda dawa hii unaweza iona kwa sababu Kristo anaizungumza kwa bure, kwa upole, alafu na wazia haitatumika. Dawa ninakwambia itatumika. Shida yako imekuwa mrefu, umemaliza miaka mingi, umepana pesa zako huko, unahangaika kudawa ya damu kutoka puani. Dawa njoo hii. Dawa namba 2 njoo hii. Utakamata kerosene. Kerosene kwa huku tunazoea kuita petrole. Petrole kwa Waswahili wa Tanzania wanaita mafuta ya taa. Hii mafuta ya taa yenye ukaweka mutala inawakaka, ndio tunaita petrole. Petrole, nasikia hiyo petrole. Mwenye haijue ataniandikia mkomantere. Petrole ama kerosene ama mafuta ya taa. Zamani na hii makura hazia kuja, tulikuwa tunazoea kuitia, unatia mutala, unawakisha, tala inawaka. Hiyo petrole njo ninasema. Kwa hiyo sasa hii petrole inakuomba kuitumikisha kwa uangalifu sana. Pasipo hiki kitu ambacho nasema, inatunza na magonjwa ingine mingi sana, ila sitaki nizungumzie yote mara moja hapa. Ila utakamata toni moja ya petrole, toni moja mpua, toni moja katika pua ingine, na vile utavifanya ni asubuhi na magharibi siku 7. Nakwambia hemoraji itakuwa imekwisha. Alafu inaweza kutokea umefanya hayo yote haviishe, niandikie kwenye komantere, naambie Dr. Christian, nimejaribu dawa ulioizungumzia zote mbili, nimejaribu lakini bado mimi kupona. Hapo wewe nitakupatia dawa nyingine ambayo sasa itakufaa, ila hizo dawa hazijawahi kufeli. Zikifeli ndio ninaweza kumpatia mtu dawa hiyo nyingine ya 3, na hapo hiyo shida yake inafanya nini? Inakwisha. Kwa hiyo dawa hiyo umeipata mpendwa, partage kwa wengine kusudi nao iwafikie. Ninazungumzia shida nyingine ya kukosa usingizi. Je, na wewe unakosaka usingizi? Je, na wewe unatoka kama usingizi kupata ingine na kwa ni vigumu? Dawa sasa imefika. Njoo dawa hii niko nakupatia. Usihangaike huko naenda uza madawa za kuleta usingizi, madawa za poteza mafikiri, eti njoo usinzie. Hapana. Ila vitu ambavyo vya kuzuia mtu asipate usingizi ni vingi. Magonjwa inaweza kuzuia usipate usingizi. Mawazo mengi kichwani inaweza kuzuia pia usipate usingizi, na vingine vya zaidi. Dawa hii ambayo ninaenda kukupatia ndio dawa utakayotumikisha ili uweze kupata usingizi. Utatumikisha tu vitu viwili. Utatumikisha majani ambayo ni ya ndimu uchungu yani citron. Mkumbuke ya kwamba kunakuwa ndimu tamu njo orange, na kunakuwa ndimu uchungu njo citron. Kwa hiyo sasa majani ambayo tutajisaidia ni majani ya citron. Unafika, hautanunua, ni kwa bure. Unafika kumuti, unachuma kiasi ya mkono wako hivi tu hivi. Ukitaka unaweza chuma mara pili, na ikikuwa zaidi haijakuwa shida. Baadaye utakamata ile majani mkono mmoja, unakamata na nusu ya kijiko ya rosemary ubie romarin. Romarin, kama hujue romarin, andika ku Google, andike romarin, batakuletea picha. Lakini tahadhari kidogo ni kwamba ikiwa una presha ya kupanda, yani tension ya kupanda, usitumikishe romarin, tumikishe ile majani yenyewe. Ikiwa una presha ya kushuka ama hauna presha, uweke pamoja na romarin. Tatizo ni kwamba utasinzia sana, wanakuiba. Naomba uwe unalala umefunga vifuli vizuri, kwa sababu sasa muda ambao ulikuwa umeteseka haupate usingizi unaenda kuipata. Nitazungumzia kitu kingine, unifuate vizuri.
Ikiwa umekamata hii romarin pamoja na majani ya muti wa sitro ama ndimu uchungu, utavitokotesha ndani ya lita moja ya maji, alafu kunywa kopo moja jioni na unakaribia kulala, na kopo ingine asubuhi. Ni vizuri sana kuweka kitu ambacho tunaita asali, miel. Sijui asali kama kwa wengine wanaita nini, njoi kwa Lingala njoi, mafuta ya njoi, maya njoi Voila. Jo sasa ukakamata ile kopo yenyewe utakunywia ndani, umeshaitia ndani, umeshatamize ama kuyungulula mzuri, kisha hiyo kopo yenyewe utakunywia ndani, umeshatiamo ile unakunywa kama vile chai, unaweka ndani kijiko moja ama mbili, unakoroga, unakunywa. Ndugu yangu, isipokuwa kukosa usingizi tu, itakuwa nimekutunza na magonjwa mengine mengi sana. Ninarudilia, ni majani ya muti ya ndimu uchungu pamoja na majani ya rosemary, yani romarin, unavitokotesha pamoja, vikitoka kumoto ubichue mzuri, kisha mkopo yenyewe utakunywa, utiamo vijiko mbili ya asali. Baadaye ukimaliza kuweka asali, kunywa kopo moja asubuhi na jioni, muda wa siku 10 panda 10 jours. Mwisho utanipigia uniambie imekuwaje. Kwa hiyo kuna wakati unaweza fanya haya mambo, dawa inafeli, inaonekana hapo, inakuomba umwangalie daktari, fanye vipimo. Ikiwa hauna kalsiumu, kwa wazee wenyewe wanaanzia miaka 45 kupanda, wengi wao wanakosa kalsiumu, na hili linasababisha wasipate usingizi. Inabidi watumie pia kalsiumu, itakuwa ni vizuri kwao kwa kuwasaidia. Kwa hiyo hizo ndizo dawa mbili ambazo ninawafikishia, na nyie muzifikishie kwa wengine. Nionyesha alama ya kubonyeza kwamba umefurahia, yani umelike video ya kwangu, na pia unaonyesha alama ya kuonyesha kwamba umejiabone. Itanipendeza sana. Kwa hiyo Mungu awabariki, na pia wale ambao ni wagonjwa zaidi azidi kuwaponya, na wale wengine wanaokuwa wakituandikia kuhusu magonjwa, mkuwe natuandikia ku YouTube. Tunaomba mkuwe natuandikia hapa ku YouTube magonjwa yenye unataka tukuweze kufundisha dawa, kuliko kutuandikia inbox. Ni vizuri zaidi sana kutuandikia ku YouTube. Basi Mwenyezi Mungu awabariki, pia mwenyewe awapatie afya njema. Asante kwa jina la Yesu Kristo, amen.